ganan na dismiss. Iti kaso nga po, iti na maipagarop nga natiliwan na po iti paltog, no malagip yo po iti babatrang tay, iti po nagbalin nga issue, iti video nga may pagarup po nga may awat mo't dati po paltog nga may pagarup nga naala po iti dati subject mga kabombo. Inagman na po ang buwan itinananaya po nga detalye. Sir, naimbag nga Rabim, lifetime man iti Bombo Radio, attorney. Good evening, ma'am. Kinaglanding ka dito programa tayo. Yes, sir. Sir, adan sa di update, dati dati natiliwan iti baba iti arang ta itay kalabas po attorney, sir. When di kalman ti malem, ada remuar nga decision agapot the office of the city prosecutor dismissing the complaint that was filed by the PNP against the respondent in this case. Okay, sir. Anong rason, sir, nga dismiss da? Overwhelming, di ebidensya tayo, apo nga, imprespresentar tayo. Dakil nga tulong, di in subsubmit ko nga CCTV footages, at iso timang paneknek no, at peso nga napasama before and during the incident, apo. At the same time, binuibuya met ti piskalya kente partidos involved di body worn camera di body worn camera awang talaga ado nga violation ado ti awan nga makita mi idjay that led to the exoneration of my client. So no kita mapo manula nga DJ kakasto nga kaso akit madismiss iti piskalya only with very clear and convincing evidence to prove otherwise. Apo na tilablabanan ito the irregularity in the performance of the police officers' duties. Apo. So na-perdi mi DJ nga presumption. Attorney, no kuna tayong aduti kurang ka DJ naala or na-capture iti body worn na camera like saan namin nga DJ pasamak ka DJ when no haan nga na klaro DJ pa naka-capture DJ pasamak ka DJ camera attorney. There are more than 10 police officers that we were able to establish. Many of them were carrying cameras and body-worn camera. Only one was submitted nga body-worn camera which was eventually categorized as alternative recording device. Akit dito pa kakaiso na nga meme siya nga na-submit kit na sa napenga sa nga pulo nga puro ada camera. Akit haampay nga kompleto kurang tay nagado nga technical nga issues nga makong-confrontar ka DJ nga recording. While on our part, akit may pakita mi no ana di na pasamag before and during the arrest nga dakkel tinaitulong na DJ Apo at kunako as early as 10 o'clock nakatadot police ijayin sagsaganaan da DJ operation na di past 11 o'clock Apo makita amin nga di minor ti police ijayin makita amin nga di minor ti tao nga maala ka DJ CCTV, not to mention DJ nag-viral nga video Apo. Okay, speaking ka dito nag-viral nga video, sir, di ba dati alegasyon na ang dito video amang ipagarop nga mangipakpakita ang maiyaw-awak dito paltog ka dito subject iti operasyon attorney. Is that one? May isa ka din dito kita nakita pa iti biyang iti masekna iti biyang ti piskalya. That was not discussed DJ irregularity nga napasamak itjay nga may subsublit at palto. Although on our part apo nga defense again whatever the reason may be mo sarenda as long as mga atil kami again naragsak kami latan apo.
Okay, sir. So, di ko namtatay, may sala ang nga naisubmit ti kaadudang nga PNP, nga di kita'y mabalin kumapay nga mga video di jay pasama ka. Supposedly, dapat iso iti obraanda. So, tata, sir, since dismiss detoy kaso, iti parte deti kliyente yo, sir. Gaputa daro deti video awan iti plano awan iti kaslang counter sir nga maaramid. On the part of my client, awan ti plano na. However, da kami tasanggunyan panlungsod, we already referred the same to the NAPOLCOM. Ni NAPOLCOM nag-investigar dan up, kinasasarita na tayo, I presented those evidence, all the video recordings that I was in possession. At the same time, I gave the names of all the persons whom the NAPOLCOM officials interviewed apo. So it is now under the hands of the NAPOLCOM for their appropriate action. Okay, sir. So, mayor uray langan iti agbalin nga desisyon tinapolkom kadetoy, sir. When apo? Okay, sir. Sir, gapoy ti dati nga napasama, kada iti balaag tayo, or ada iti slang kaya tayo nga iabaga, iti kapulisan tayo, not only ti Lawag, but ti Sibubuha probinsya tayo, or iti Sibubuha Pagilian, since we're nationwide, worldwide, sir. At nunuhaan nga maulit pa iti kastoy ang pasamak, attorney. When it has been regarded that public office is a public trust. But it seems that the trust of the people to our government, especially to the PNP, is very dubious po. So it is high time for the leadership of the PNP to recalibrate. They must ensure that all the laws of the land are being faithfully being implemented. They must ensure that the people are protected and not persecuted. With what happened in this case, it is very glaringly, nung makita tayo ako 2.5 million ti nagbuya ti mesa nga Facebook, kada nga interview tayo apo with the viral video, more than 7,000 tin comment nga nagkakaalas na isa sa ODA against our police force. So it's high time for the PNP to the public that they are worthy to be emulated, that they are worthy to be respected, and they must not undermine the intelligence of the people. We are not stupid. We know what we are doing. They should not be reckless with their declaration. As lang kumadete, nag-viral nga video, they were so fast in declaring that it is edited, that it was altered, that it was subjected to splice. So alam that they are professional and they are PNP. They must know how to back that statement with evidence. Na may ano lang nga, agirwar that evidence siya, nagpe-peso met lang di bagbagada nga edited. But it is not edited, we all know that. Ato ti makaamo kadije nga video nga edited, malasin mo met to edited o saan. And remember, when we submitted that, we took an oath that everything was not edited. It was all unedited. So, no loko-loko kami. Ano kami lang may isak lang, but we are not. We are telling the truth because we do not want that some people will be prejudiced because of the infractions of our law enforcement agency. At what happened to Mr. De La Cruz, it can happen to any person. Apo, remember, Juan De La Cruz, kung na tayo, ito biktima, De La Cruz, apelyedo na. So it's high time for our PNP to do something to improve their image so that the people's trust will regain. At basahin tayo, DJ comment, apo mabutay na pa yung makakita at kapulisanin because of all of these informations nga
room market adamet ebidensya nga mang paneknek apo like in this case. Okay. Sir, dani iti sumagmamano, kas detoy, ken iti da duma pa iti naglabas nga na dismiss mo because of technicalities ga po nga rin iti kakasting pasamak attorney. Do you think saan nga talagang knowledgeable digiti sumagmamano, kibagbaga amin, but sumagmamano nga kapulisan tayo in implementing or mga aramid ka rin dapat nga aramiden da during the implementation karigiti kakastoy nga operasyon, sir, or medyo makuan dalaan, can I say, medyo dalang digiti talagang na presko una yun, sorry to say, sir. In this case, it is not only based on technicality when we were able to win. More importantly, we were able to win because we are more credible than the version of the police. We were able to prove that the version of the police is not really true. It is highly improbable. That's what I stated earlier. Yung presumption na regularity in the performance of their duty, that is in their favor. Hindi nag-prevail sa kaso na ito because we have an overwhelming evidence to rebut such presumption. So the question here now, are they really honest when they are discharging their duties? That is the bigger question to be resolved now. Okay, when nga ron, sir, naroon na kitating ko na ko, nado di kita mapaspasamak nga kastoy. Sir, so itibiyang itiyasang gunyan kas sa may isang panpanday linteg apo Attorney Pereira. Sir, malaksid iti dati panangikwayo iti Napolcom, panangi-refer yu iti Napolcom. Any other action or adang kalpasan iti detoy, sir? Yes, we will be studying my proposal that we would be giving body-worn cameras to all police officers in Lawag City in order to ensure that whatever operation that they are doing, it will be captured. At the same time, for the protection of our police force. Tinto lang problema, talagang na kaya't usarin, akit talaga problema dito yan. That is what we were able to raise. How come sa nga pulo nga police, no talaga nga more than 10 police officers, no talaga met nga ada na alada kumaawan na kumamit na isa nga naka-video kadijay nga napasama. As we could see with the video recording, you will raise more questions than answers kadijay nga napasama apo. Okay, maraming salamat, attorney. Itirati panangted mo iti oras kada kami itirati nga rabii ken nagkastamat panang ilawlawag itirati nga banag ken panang ipadamak ito yang banag itibiyang iti publiko, attorney. Malaksid, sir, no, dapat iti kayat mo nga baga iti biyang ti publiko? Yes. Only today apo DJ Department of Energy that question na since last Sunday, Monday, talaga na barang nga laban Monday at I've been questioning the authority of the DOE apo nga iparit na nga gumatang ti container. Only today, several hours ago, the officials of DOE released a public statement stating that they are allowing the purchase of petroleum products using container apo. At ano malagip tayo, di Saturday iparit da, nag-release it DOE after me confronting them with all the legal basis that it is illegal, di inaramid na, medyo nabayang na nagsisinumbat kami di Monday, and after me declaring my privileged speech, giving a copy of my speech and my legal argument to the authorities of the DOE, and copy furnished to the Office of the Ombudsman, akit tata Thursday ako, tatang malem, akit ada in warti DOE, stating mabalinti gumatangin ako. So, from the onset, akit we are correct, apo we were correct in our argument nga,
nga illegal DJ nga directive ti DOE. So this will not only benefit the people of Lawag City or Ilocos Norte ako, but the entirety of our country. At kung ako, kaasimet, DJ farmers tayo nga awang paggat, handa makagatan ti gasolina, nga pagpatanong, kaya anak kanan tayo nga rin tumatay ito aning nga mulmula da. Kas met ti kalkalap ti ikan, handa makagatang ti gasolina, kasunod ang agalat ikan nga pangbiag, pang kanan tayo po. And not to mention, kung ako, gasolina ang design the gasoline station only for the motorists to buy petroleum products. It is not. It is to be utilized by every person who may be needing said petroleum product. Kasla kumadi yung magsasaka, dagidya ada generator na, dagidya agpaobra nga kasapulan ti gasolina, dagidya farm machineries. So these are needed for a certain industry nga mabaling ay bagat DOE nga maiparit nga para lugan lang at kasla kumata ospitalan awan generator din di ba paamon kada restauranten awan generator din mapagblata amin nga karkarnen at remember last Saturday awang kuryente ti adu nga oras ti Lawag City. It may happen again in the future. So the national government should be at least be sensitive to the needs of the Filipino people. Okay, sir. Sir, iragbin ko arudan. May nag-iti, deti mapaspasaran tayo panagnato pa iti presyo ti produkto a petroleum. Agad apektado iti transport group, especially dito syudad ti Lawag, iti tricycle tayo. So iti biyang iti sanggunyan, awan iti sang plano tayo mga revised or mga amenda kung dati plete para iti estudyante, iti regular, ken senior citizen. Sir. Last Tuesday, Vice Mayor Carlos Fariñas visited the Sangguniang, po acting Mayor Rizona Idi, akit he relayed such concern. Although it was answered by our temporary presiding officer, Honorable Bakiran, nga kaslada plano ni Mayor Asid, nga agited the ayuda for our transport group, Apo. So, before we are going to impose any increase of the fare, let us see first how much the city government can provide to our transport group at masak medlati masurot kay kahit kulay nga ikanti kwarto dito transport group as long as handa nga madehado ka DJ kitain da inan daw tapno matulungan tayo met DJ riding public, otherwise tinto bagsak na akit fare increase ka kakaasimet DJ riding public. So we need to balance everything. Now I wish the city government or the government akit kaya na nga ited DJ rebeng nga tulong kan suporta nga maited ka dagitoy transport group tayo nga po. Okay, sir. Okay, sir. Maraming salamat again. Itirating panangtid mo iti oras iti biyang tiya. Bomboradio, attorney. Thank you po. Thank you po. Okay, sir. Rizay mga kabombo ni Attorney Jason Pereira. Sanggunya